Beda orang bini tepang a selfie ben orang laki nang atas kasor tapi ternyata ajiah beni laki melainkan selingkuh Cukena nih kau ningin reng bini ria nyamanah Amber. Sedengan selake ria nyamanah Adam. Saampuna dari romana Adam, Amber pun abelih dek kenengah lakon. Edi sekena kanca lakon langsung ngebele bahwa gelek laken entar dena kaangkui nyari Amber. Akhir kena Amber pun langsung ngalak HP benil pun laken sopa jelaken ria tak curiga bahwa Amber ampon aselingkuh. Singkat cerita esitung are Amber ben Adam atemu pole edina kena Adam nyuruh Amber sopaje rosak ben lakena karena Adam ria cek cintana cek tresnana cek sayangah de Amber tapi sayang kena Amber tak gelem karena Amber ria ki pada estoh de lakena ben tak gempang kaangkui rosak ben lakena meskipun Adam berusaha yakinaki Amber pun pakun nolak. Sedengan kedangan lain lakena Amber senya menericat tepaang ajelenaki situng misi. Ternyata Richard kena salah situnga anggota pasukan khusus kepolisian. Neng arejia Richard tepang berusaha mike situng bandar narkoba ampon tetih buronan. Ben ternyata Richard pun berhasil mike de salah situnga bandar narkoba ya kena. Akhirnya ketegangan pun kadetian. Tapi ternyata Richard tak mike de bandar narkoba ya beli Richard abe basaki kalaben situng perjanjian sekadetian antara Richard ben bandar narkoba ya. Situng areh Richard pun ngajak Amber kaangkui nginep neng situng hotel mewah kaangkui mengenang masa muda male cinta naria tak lontor kena akhirnya adegan cek panceen semantep pun kadetian. Tapi ternyata kena saampun ngelakonin cek panceen ternyata Amber tak senang sekali kena. Bahkan ketika Richard amit keluar kamar keangkui remele ya. Amber pun ki sempet nelpon Adam tapi tiba-tiba beda orang senutok labeng Amber pun tak kerja kena ternyata orang jeng ngangkui topeng. Amber tak bisa alaben akhirnya Amber pun abuse.